بسم الله الرحمن الرحيم. عيد نمازه تريكا. عيد نماز عزيزة يك سنة مؤكدة رسول صلى الله عليه وسلم به على النداتا. وعيد نماز رسول صلى الله عليه وسلم يا بچين جاگي يكتا كي رسول صلى الله عليه وسلم مسجد نماز مسجد توكا نماز اجر بازين بلا انغا رسول صلى الله عليه وسلم بچين جاگي عيد نماز كتا. وعيد نماز تريكا همشي كعزيزة شرواتا مردم تكبيرة الإحرام كان تكبيرة الإحرام الرند هب تكبيرين إيشان كان أو بدا هبتين تكبيرين رند فاتحين واني والرسول صلى الله عليه وسلم سنة تمشي كسورة الأعلى أو لركاتب واني والرسول صلى الله عليه وسلم أيد نمازة سورة القاف هم وانتا ولا تي سورتين الرسول صلى الله عليه وسلم أيد نمازة هم وانتقا او مردمان جمع بیگ نمازان چو که جمعه نمازه چو خسوفی چو کسوفی ای آیت وانتگانته او پدا رکوع رو رکوع چی پاد که سجود رو پدا سجودتی پاد که دوی سجود رند پاد که پدا اوشتی شی الله اکبر اشیا چی رند گڑا آ پنج تکبیر بکن الله اکبر الله اکبر الله اکبر ای پنج تکبیر رند پدا فاتحه وانی بدا رسول صلى الله عليه وسلم سنة تمشي كسورة الغاشية واني ولا سورتين ورسول صلى الله عليه وسلم سنة توقات كيغان او بدا ركوع رو بدا سجود رو بدا تحيات واسطة نندي بدا سلامة الريني اي رسول صلى الله عليه وسلم تريكين عيد نماز وانجي وش ياتيران خطبين خطبة عزيزة عيد نماز خطبة گوش دارك يك سنته واجب مردم سرا नहीं وش ياتيران مبارك ديجي که الصحابه یکی دومه مبارکی داتا که تقبل الله منا ومنكم وتقبل منكم صحابه گوشتا که الله میشومه نیکی کارا رمضان عبادتا وسجع عبادتا قبول بکنته گوڑا عيد نماز عزيزه یک هنچی وحدی هنچی تیم بی عيد روج که مردم تی دلا صاحب بکن و تی عزیزانی گوما ملاقات بکن.